hakaran sanya lap election lani ke common platform ke bala penlong da ke maulai tahun darbar ke bala wan menishim bentar ki kertong ki bani aireng hak election MDC Shakasi Hills Autonomous District Council ke ban selong hak arpoi tarik rempang arja arpusan bekentop ya laingot ki kertong klemseng ke tau ba piti saukme uba taibor pathau bor ba seibor lang lingdo nonglaj u kertong ke Indian National Congress uba wan sengjerwa bat ke kertong ke Bharatiya Janata Party ke kong Daniela nonglaj lala benyok ngau ya ki mat ki jura jong kini ki kertong ki bala pen ngau sya ki pat ba haba shem ya ka pali ban pen ngau ya la ki mat ki jura ba piti sau kmi ulong ba ka jingshem rai jong u ban ai rang kum kertong khamseng ke dei namar balada don bat ki seng san hima haban bot ya ka rukom jong ki balada don ha ka no gnu ga issue haban ya ling ba jong ki nalor kata ulong ru ba yang kum kertong khamseng khnang ba un la ban amen ya ka trading license ban wan ra e ka jingmen to ya ki try muluk amri ban kret online ke promosional mereka pun nak berdal sepumudi mereka pun semulai mereka pun yang mereka ini berokoi midon ulit Reverend Dominic Jala was bishop jong Shillong diocese mengikan mau nak kena jungi abang ikan mau ya ka yang Reverend Dominic Jala as bishop Shillong diocese eskan kemensian kemensian sosial mengikan mau di kor ay balaja break khamha nagamata jungi break sem nagaya jungi kum was bishop jong Shillong diocese yang pechang ora sibun jingla nagamata jingge jingyang jong panang atlet nagade po jong media patbenta jong ka notice baju India hi brokowe Shillong mulai puri gero Shillong rong mulai pu kepang kana sai yasaway bedel lan sai so provincial Father Orlando Lincoln nong parajong Badolfin Lincoln wadai nong provincial nong citizen anu di Sobrom banagadan Father Orlando nong rumah provincial yang Shillong diocese abidon mulai kalau sa kajikmen patkunjung kajisyan nakabetajong mulai patkunjung media patkunjung nakabetajong peheji parokowe isu kemen nang popuri idon di father, idon di sister, idon rukuju, naglang ki pastor idoni, idon nang dia kosnong perkobi. Pemuli kosnong, kawan si sibun bangki reunion, kedua orang mak dibakit nak berada jinggang, jong song tau, imlang salang, bajong petai perkobi. Habane kerti dustur, kerja penriu, tadi dustur orang kam, ngilong kersnang. Kajiman juga sebenarnya Kristen awal bentuk yang dari itu suruh kasih inang benar yang dari itu suruh kasih ini kasih inang benar namun dari itu suruh jongi habannya kupur kajat dia kajat peneriu nak yang jadi suruh kemen kajat dapat kajat karboni kamior dapat kajat kajat anenong dapat besar dapat bentarong dan kajat suruh kemen Ikimi iba kajay, amdan na sungsang, balay, kajay ba kami, babadisaw kami, kajay sa kami, kuha niya nga sim, darang ay mentade, kuha niya nga ay sa kami, mentang ipa, amdan sungsang, nagdi ipa na siya'y, darang na po sungsang, nagdadang iso kami, pakajay beriyo jongi, kajay beriyo lang, ya kajay tekur, lapat na kanong kumi, inang benar, nang bensa, man pendik na, pakajay ka pa kanong kumi. Abang hindi mo masyap, kajay beriyo, pinigit ka puta baro, minswa, habis nang istang sedyum, iba pangja ka, kasarkar mo po, ng minisisto, ang pangja ka, mapinisaw kumi, badong binyong yung nga karoon ng iba ka, kajaga baro ka ng private, shimet. Kadang juga kur terjadi do, kadang kur jadi do, kakur jom bidra, ijaga buka, dari shimet, habannya kita wasiap, minta kaji peneriu, habannya skema konsor, kaji peneriu, ukau habis kirang batu ni gelong, habis peneriu sini dah, yang bisni kita. Nang mata hadu ini si mata konsor kata di konsor na jogi ang constitution ng India atau section
Kama mention apa Constitution of India, yang section hak artikel 244A ni asal subsau atau ni section kanino meneda no mengaji kirpang ngin men ngin bindigna baka section kalong kanang klain akan kanang klain baka nang ne bangun ni por pa ba we issue ni kong ni siya ngong panay kun independent kaji kun independent junga ngadon buon issue tanda kaniya junga ngay kun na party hapsim yaka approval na party pagisud ho haga party dan kapan buon kang majimpa party issue junga hapan simna party gasuho kan nang buon i-formality silang hapan yay datagadaw na right independent ngamong ngay ngamong mga party kam party kam namun dapat pisau kami yang independent na issue kawai issue but amen yang ting license ringasan nila yak don ka man amen para kani amendment ngong i company ki bahe nang ni syahmat iwan belong panseng business hang dia ko jebri ujongi hak kanong yang benar yang ujongi hak mo ka provision kata kanong of specific kanong clear message kanong ka provision la abo persen ikaw menjam na ukasi jungi ilong jungi isama jungi inyokan yo jam hai company wahe hoy kanong nagtrilesen kuno ta kayat ningong ka provision na long kanong clear kanong provision kanong presidential don di ba di sumingong ngin bu syai ni kanang bagian bagi embassy live homot bagay ngong dan nakan yung bibisnay o isaw kami banjir o isaw kami bansyan o mga kiyo panganaman kitang ma nang nakamulay pangajabin yung hibro kaway ka-ans na yung District Council PHDC yung nailap snambarim na uray taga-biling by law District Council hagabiling by law District Council hak pan-patrusyon hag yung NOC na po District Council ans na yung baru sila ka Iba siya yin, siya. Ayun ang masya mo na siya. Menta ang tumay, hapsim na po, nang tayo na po, si Consul. Nakamanong bakla, kanay mo biyan, hindi ngayon, dan sebuah siya menta. Hakan di ka po tayo kamuta, majugrem menta, kita kaputa. Niya mulay, kacira sa wajah, berwajah. Dan kajar kat pa menta, hang niya mentangong, idong iyeng, ipakaw jika, kang siya sa smart script. Umlas na yung show, jasang spas na film na yung show. Dan ka mata, kagumuli ay humay, dan ka pala sigil sa kumon sa yang, umiyo aja ka. Noon na buong itinga, pagkipatay ka doon si Council, nang kasiyan ng credit na masar, bagi ng ilang ba, ng ilang umtrong, mandagi, tangang bentay Nubray ko sa mga na-apply, pamumpat nyo, jasang spas sa budik, Jason pa ako pinawasiyo. Isuso ka niya. Nangong na yung repiti mata. Istay play. And then bibigyan mo isaw kami. Issue ka ng first session. Pray na sa amen. Maan ka nung in-rectify, in-modify. Nakamata ka nung iyak niya itong kabiling by Lord si Council. Hapan sa niya siya. Nangajot mga ngong pa iba. Istay play. Kala ko niya iskam ka niya. Nginlet ha, let may. Siya makan biyak na bit. Pai babi ye ino shosh no nama shom na kan shai banale shom na puni ke pelong na ye nama bani yang net nam ta kina skon ni kita shom ni nama shom ala rai hari ti mentang ala jopo mem di sis na bulai ano na to rahmat si council ali ko po bang ay ano rem no on pa girang ba shom ong nang jopo rai girang ba shom ru pusam jawa kisi ini keren ay ano yang no marone ni ko pai kira pasong ni kristam rapasong ni kristam rapasong ni kristam ini rai lang na yang tumigan si oleh Paul in book of provision ladon kamanay ano yang nang tajong namun dai kira pasong kita ini baro mga tuwa no na len junga dai say play man job anyo man rahde po si council hamonay mo musok naray mga tulog junga isnay play mga job katulog ang masi junga kanay spay ba nung maulay o kami matambay ng sinay baro sang snem
Baro samsnem katulog tunakan national mulai pagbabiyi ngani full time position nung try ka pa ma nung na business nga kanong batu pa ba mulai bandang mulai ke beduk besok jong mulai kon si bro ko pagbabiyi wang ko connection ka pa oh para siya yung ben yung ko nga iya siya pinriyo o nga ben yung iya nga ben yung bi nga ben yung kiwi o mapisingang treban ben habang nga ben yung iya o nga ibarway ilok ikun ibayang pasem ka kun nga beligat pilaran beligat pinong hiyat-hiyat ka dem kami bitay ka mga kanong banben baligan ben kaya nga si Bentoy ang nga si Bentoy banben kupay pa dengan benyu juwe ngan siapin mga dengan hari juwe ngan har maka oh don we berbisyar ban benyu baro ngam don hok yana dengan yang tengah orang yang ban benyu nuru Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte yekamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.